Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gumara sam news kadai rein sa Zeme ko na pumangai dale. Afghanistan President Ashraf Ghani na ipugu top official Afghanistan sauluza Tajikistan pakta lubechang Taliban spy pepe Mulan Abdul Ghani Baradar Taliban spy telechu bepe Afghanistan go next president kachibete gule is sale. Afghanistan President kecipe lam kecina rangara Mulan Abdul Ghani Baradar ne Taliban pepe Hebatullah Akunzada roge pakna becinglang pele is Taliban spokesperson na sale. Baradar na Urugan province Wiktak village haramtingkum changketcha high squeeze reax roktet setke lungke ko delay pana Afghan Mujahideen here Soviet Union medu tingkum changketcha high squeeze reax setke peite losing giga pe delay is sale. Baradar do tingkum chang na je Pakistan Security Force ne Karachi ne tuilu je kabang kia bam ko delay zai tingkum chang na je krute sekene chun pekara le is sale. Nuina chile Taliban spy na da Afghanistan ge tingkum chang ke che high squeeze rokne tingkum chang na je ke chang me kadai te ibam ko delay kane punugu spy medu United States na NATO Force North Atlantic Threat Organization spy mena punugu government tingkum chang na je ke tengoni delay palam ane US Twin Tower na World Trade Center bombing tu luchange tengoni le. Malaysia Prime Minister Muhyiddin Yassin ai pagu government jinai ka pai ke zikr stroke mamai tingkum chang na jang kaiket ke resign Prime Minister tabam gene peso gai dele Muhyiddin Yassin na jikum tingkum chang na jang kai jin ke gene election te makche coalition government na Prime Minister te gai pagu dele Muhyiddin Yassin na Prime Minister te gai ba ke cruises na tingkum ke che ke minge zai pana Malaysia go history ge Prime Minister te ndi lang pe dele ja sale jinai ka pai ke zikr stroke mamai ge Prime Minister Muhyiddin Yassin pagu cabinet meeting na lang betu lose National Pillage hagwang pe ta ge pagu resignation letter patabam pe so ga belu si pe gai dele Assam Congress leader na Assam former Congress MP zai All India Mahila Congress pepui Susmita Dev jinai ka pai ke zikr stroke mamai ge na Congress party ge na resign te ni dele Susmita Dev na Mamanta Banerjee West Bengal go Chief Minister Party Tribunal Congress gutelaise news sources na sale Abhishek Banerjee Tribunal Congress National General Secretary na Derek O'Brien Parliamentary Party Leaders Rajya Sabha sogane gutelaise sale Uttarakhand pe hello te chi pe hai manana chi yambe Pawandip Rajan ne Indian Idol season lok rojak naga singing reality show ge ngamni dele is sale Pawandip Rajan da Champawat Uttarakhand gen le jai pachu takmai tingi ka pai ke je kreming ma ge Indian Idol season lok rojak na ngampe dele ja Judge Anu Malik Himesh Reshamia nai Sonu Khakar ne pegai dele Pawandip Rajan hange Sony Entertainment Television nai Maruti Suzuki Swift gari bone pahang rangkang teus lang kaming pe kai dele Dinai ka pai ke zikr stroke mama ge Nagaland ruling government People's Democratic Alliance PDA nai opposition party Naga People Front NPF ne hasuin zogai za resolution hindi za samria di ba kete gai dele samria za na ka pungmom ba government People Democratic Alliance PDA ko ta di za Nagaland United Government Alliance kurai rahange Nagaland ge teus officially opposition ga dele za government na sale News sources na saza Nagaland United Government Alliance telepet kaiweze anui gu Naga political issue galam gene zai Naga issue kulo bulunge anui hai manana swin zogai ze tewang rahang zigene telepet kaiba ko lei za sale nalang betez aime political parties mena hai mena swin samze keketu ba guys Naga solution ngomak ptana sabam rahang samria ga lei je chele Rights and Risks Analysis Group jinai ka pai ke zikr stroke mama ge Central Bureau of Investigation CBI ne Cherry Staffield thank you former leader of Trip National Liberation Council police ne peki rete wangze Shillong ge ka pai ke zikr ku chum kapset ni belam ge CBI na palam pede pura ko lei za sale Meghalaya Home Minister Lakmen Rambuin takmai zikr minge ma ge resign patabam ge ne peiso ga dele Home Minister na saza police ne punui ba ge hindi teng ko te di dele ke chele Meghalaya Home Minister Lakmen Rambuina saje Cherry Staffield thank you to police ne encounter tebalam ge CBI Central Bureau of Investigation na palam pede pugita zai kapeling bechi pet kulei je kachele Inachi do buile National Human Rights Commission go data sai suize Meghalaya na ranks na India longe police encounter tebagena chai di bege ludele mina hangring yesro tingkum chang na je krumen dai gene tingkum chang na je krus puige police encounter tebagena Meghalaya chai di le je kachele
Some government ne zinai ka pai kyo zik resrok mage pechi guys Assam citizen madu namai ka Meghalaya capital Shillong mbe rui te pe imakule za sale. Tam ane Meghalaya ga namai ka buak za bam za Meghalaya government curfew za district madai ga internet service ram thing za mbe de ke Assam citizen madu mbe rui be imakule za Assam police senior director general GP Singh na pago tweeters ka tweet ne ga dele. Union Health Minister Mansukh Madavia na namai ka pai ke zik Krishna mage Assam ke wangule za ka chevle. Union Health Minister Mansukh Madavia na Assam na North East State gu Health Minister Meghalaya na Mizoram mudu COVID-19 rarit case to chu za bambalam zai dagum takte na iramai balam ge kiule za ka chevle. Union Health Minister na National Center for Disease Control expert ramene palam badeu ge kira hange rangai gule ka chevle. Union Health Ministry gu report sai suize India ka COVID-19 rarit zinai positive test pen me mina chang himre ko noze high squeeze himre snamudu positive test petele. COVID kanrawgi na idai de recovery zinai te ze mina chang himre mingyo ze high squeeze squeema idai de le ka chele zaina ka te ze India longe COVID kanrawgi na idai de me palana te ze kro ku chumza lak ro ma daima idai de le ka chele. Union Health and Family Welfare na National Vaccination Drive gu report sai suize COVID vaccine re kablo lumete Kro ringyo ma dai lak ringyo te sen ma do kaplu de le ka chele. Manipur State Health Department gu report sai suize zinai ka pai kyu zik stroke mage Manipur COVID case ka chive test pen me mina hai nozer reacts noza mingyo do positive test pen le ka chele. Dai COVID kanroving ne zinai te za idai de me recoveries ne mina hai mingyo za dai stroke ma idai de le na ka te za Manipur ga recoveries COVID rarit kine idai de me te za lak ket hai mingyo za ringyo skui ma idai de le health department na sale. Aigina na mai gu mara sam news ka loy ga dele pi guys an kingani mele indu to dele.